afedie me nuanom asantefo mo akira me ehu se enso no kokoba na sunu dede ba afedie kan ne tete se ne nanke wadwen bi se emsem papa mu mu hu ntafo se ebia se ne ade no na no aba ye tu yi mo akira mama hu pa se sa asantefo ma ye ready se mo pe change esan say ye hwe the margin na eda me ne papa intem ye hwe ye bakuma se aba ye to ye ne se ne musi to ma bade ma NDC na edin ka me bom abaso ma damase na masremoni twato ne se kan no mo ye ya se mu a me fan se bia na munya ntema se enhu ne papa bia metimi aye no mesre se de nka momfa ma adwen ne makoma nyina ma me enka me second ka me ya me bai no momwa me na munye se na munye se na me so metumi aboa ama bibi se yaba da bi o Kevin tell di asantefo na tem Kevin di asantefo na tem adenya an omonto aba ma me omon support me meanwhile asantefo itimi to aba ma 2020 kwana kohwe nipa to aba ma NDC ewo asantemam na uwia akwa yonko ati se Oma media asantefo no moto abama o the other time no nanka oka se ye baaye no ye koto aba no nanka the whole Ashanti region no nanka omunyina ye koye no NPP 0 NDC ye hwan million na to ye onya ye gbemi fun onya ye gbemi Joma Hama e ka se ma kire wo Ghana nya nkwa dia ote Ghana nya ntafo dia ote adventure someone tisa de na se obia wo ne will baby ojan pe no de ne fufuo bo nipa ni decide so obeto ama CPP obekura ho no ma okwa aba no onkonkotu na odi team omomo ho nyina wo se mepe omomo ha nyina no a se ballot paper no ono so be kan kire nsen enti ye nkyerɛkyerɛ wanya abotre na wo kan bibi kire nipa no convince nipa no mane hu ne enti e se oto aba ma wo na mbom ye nkonkodi nipa natem meanwhile baby awudi o matem a and na wasoma Kevin Taylor say kodias antifo natem no ye to about the last elections 2020 no wunya vote bebre efri ho ma okra hu say oh yes it is very encouraging and no na ehemu nkran say da bia oh and say and da so say da bi no ye benya nipa ma still na ombeto aba ma ye na adenti afi de wasoma nipa say oni asantifo natem ba oba ya wodi atem no wuye boniayefo me ka kira asantifo akanfo John Mahama oye boniaye ni on appreciate bibia John Mahama no we bonia for John Mahama we bonia ni papa wo when in sunny asantifo ye nyina abaye toma wo asantimam nyina no asia ehefo na to ye na mosola ambatantam sana asantifo na asantifo de na omuti sei no ye kan nipa omu ye tribalistic ya mba cha obeka ja nwonafo ho omo ye very very tribalistic na omo no politics e dignity amana dane aboa mba cha ye beka ja nwonafo ho ye beka ja nwonafo ho kosoga kopesesia kon akore the number of people omo to abama NPP na hwe no omo to ma NDC adenti amutumi to this ye obabi o ye frɛ o me stronghold munim nyansa ka NDC for ka mobakọ akọtrase strategically no makọ akọ say the last election ayeto ye mama yen trase ne yenye survey no ha say omoto aba sa area we omo ye floating voters omo adwene to switch at any time to one dey yen shedan concentrate wo ho ha say ye stronghold enso na no bibi say ne course ha say to say mu betumi aye ye wonkofu obi o ma di politics e chacha wo munim o betumi atrase awake atumi calculate hu say ha say NDC NPP stronghold enso dan ye tumi winning ene sa dia mo me fa special message bi enkomo mo enya atem didie NDC for you have to learn something more. You all have to learn something. Monsieur Nyansa. What the ultimate man say? And man just say, we need botayentia or to abadia mobi. Ned the Anna say, John Mahama Unicrum ni, and we need Obayan Gaba or some of the if we say on the Oyan Dang and this and the Aditame from Adia no. Madame, to me Bama Obia. And people there, ya fear there, and to Bama and people. And no, na can depend him.
Me ka asem a kire mo na say senka NDC mu yobi a mo appreciate bibianka. This is the time ka mo kura de praises nkoa. And I'm the Asantefo. Asantefo ye damase. The last election no mo share ni monyam ya nsusu da ya na anwene ho da enti ye hye mo ni monyam say mo so mo share ni monyam sa time no na ye ka say bia say na mote kwasia wantimi ahunu nyansa ntimi anka nkyra Asantefo say ye damase say mo ye say ma yen e wo the year 2020 and should it gone the year 2020 enti wa wia baba bedi ubedi yatem asiafo na wawi asen aba ho uwi a atemdidie na Kevin Taylor kwasi ampanyini na onim ne maame no Kevin Taylor aboa na onim ne maame no Kevin me se o kina me ba bebo video no bra wo ba senior etine kumase no ono na oto aba edema NDC onya ye gbemifon me kan se ma kire mu ne e ba santimam a Asanteman so show NDC odo abra omo nhwe se ye party ni na party ni ye ko bantama constituency ye bobo aba no anya hwe ubo thousands of people a omo soto ma NDC sika me ye di a enrichi ye ho na ye de ye fie ye na omo de akoso ahia omo ye ba ye how many times ni atu ya katuem as government official ye kro ye wo allowances bebre slave queen allowances belt allowances me pacho bottom allowances shirt allowances travel allowances bacho so obi tu kwan a traveling allowances no okọ 1 kilometer bia ye wo sika ye de ma no ento ase enti nkrofo ye ko mo ka che omo ma yetumi na ye ba ye de ba be ye fie ye abra ye nwene omo ho pa che otie me enti sa de ono de o se efi na kono na katua ne ne de ba ene hwan ne de wono de obejai hwe tie o asem we na metena se na medwene se na John Dramani Mahama say ye ya all ba mpo no watumi aka something different say me second coming na me ba no ne me pese me ye ne say no minister in my government is going to be paid. TME Mississippi. John Dramani Mahama de Betu Ghana for when say me second coming no minister in my government will be paid. Adentia Yatna say who say one ma omo ba be politics mu nyina no wo mo de omo yafunu na eba enu nti obi wo ho a oba aban mu no wutim say hia no ene ma yentwa ye ni nkohe NDC mu okuja to abrakwa wadaru mo papa we dem busa o sika ekuta o eno ana yepese hu ukuta sika san me pese me hu okuja to abrakwa to me question ba ko no okuja to abrakwa onika pre se ho ka pre da enne ya yepese hu one ne nkrofo no meka ntre say omo ba aban ma wo musika omo je anase aban de mo omo ema minister